Asalibonani ihlobo ezithandekayo, siyadibana njalo kuhlelo lwethu buza ibhayibhili likuphendule. Okhulumayo umfundisi uEsindlovu, hamba lo mfundisi uOP Mpofu. Mfundisi OP. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli. Siyalamukela njalo ehlelweni lethu lwale iviki lapho sifunda khona ibhayibhili sindawonye. Okhulumayo umfundisi uOP Mpofu. Siyabonga. Siyabonga mfundisi. Singakaxoxi balaleli, ngithanda ukuthi ngitsho engukhuluma amaviki wonke ukuthi ibhuku umbugwalo When God Said Remember silokho silalo njalo silunika mahala. Uyathumela umbiko wakho ku 0718444196 WhatsApp 0718444196 sikuthumele ugwalo lwakho. Mfundisi Mpofu, indaba yethu lana sayichisa isigaba sokuqala. Lamhla singena esigabeni sesibili. Kunjalo. Abapostoli lesabatha abakaJesu. Kodwa sikhangela kakhulu umuca othi wona usuku lwenkosi. Kunjalo. Abathi bona ngesilungu the Lord's Day. Kuyini khona lokho mfundisi? Siyabonga. Abalaleli bazananzelela ukuthi iviki le sikhangela encwadini yokugcina eBhayibhelini. Iviki elipheleleyo sasikhangele encwadini yemisebenzi. Kukhulunywa ngabapostoli laphana. Incwadi yemisebenzi iyagoqela lokho okwenzakala kwezinye izincwadi lezo zoKorinte labobani bani. Ngoba Paul besibathola beseKorinte bese Ephesus behamba. So kusitsho ukuthi iviki elipheleleyo sibonile ukuthi kusukela kuGenesis kusiyafika ezikhathini zabapostoli lezi ncwadi abazibhalela amabandla bebelokho begcina isabatha. So lapha sifuna ukuphuma lomnakano wokuthi kathi incwadi yokugcina yona ke eBhayibhelini njengoba sihlangana lo mpostoli wokugcina uJohane onguye owafela ekugcineni abanye bonke sebenjani sebefile. Yikho ke sikusambulo chapter 1 iverse 10 ithi yona lapha ngiyehlelwa ngumoya ngosuku lwenkosi. Ngezwa emva kwami ilizwi elikhulu kungathi ngelophondo lisithi umuca esiufunayo lapha ngothi wona ngiyehlelwa ngumoya ngosuku lwenkosi. Esikhiweni lapha ukuthi Lord's Day. So kule esikuvumelana lapha okusegcekeni yikuthi ngesikhathi sikaJohane kwakulosuku olwalulokhe lubizwa kuthiwa lusuku lwani lwenkosi. Kuthi ukuthi uJohane wayekwazi laye. Sikhumbula ukuthi sithethini uJohane ngumpostoli owafa abanye bonke sebenjani sebefile. Waphila wazoba mdala waluphala. Waluphala esengukhulu sivi. So wayelokhe ekwazi ukuthi kulosuku lwani lwenkosi. Njalo ungakhangela kuhle lapha uJohane indlela akuletha ngayo ukuletha ngesikhiwa kulento kuthiwa yi-assumption. Uletha engela kuthandabuza ukuthi abantu bayakwazi khonoko. Okutsho umfundisi ngamafishane ngibamba umlomo uthi kuyafaka lo Genesis 1 verse 1. Ukuthi nxa uthiwa ekuqaleni uThixo wadala izulu lomhlaba. Akula mpikiswano ukuthi uNkulunkulu ukhona. IBhayibheli kalizihluphi ngakho. Hayi, alitshoni lisithi uNkulunkulu kwakulani la lihle lithi uNkulunkulu. Ekuqaleni uThixo wadala izulu lomhlaba. Ngoba kukhangele ukuthi umuntu wonke abekwazi ukuthi vele ukhona. Kunjalo lapha. So uJohane nxa isithi ngosuku lwenkosi uyakwazi ukuthi abafundi bakhe beBhayibheli bayakwazi ukuthi kuvele kulosuku lwani lwenkosi. Katshona ezihlupha ngokuthi usuku lwenkosi yuphi akuchazize ngoba uyakwazi ukuthi kusegcekeni akula kuphikisana ngakho. Ake sikucubungule mfundisi ukuze omunye othi yena kavumelani lokuthi yilo lona lolutsho wena. Ukuthi yiluphi usuku lwenkosi. Siyabonga. So yekela siqale lapha ngokuthi uJohane uthi yena kulosuku lwenkosi. Singani umzekeliso ukuthi nxa ngibona umntwana womunye umuntu ngithi ngumntakazi bani ngoba kasoka bani wami. Kodwa ngase ngibona wami ngithi ngumntana nami. So uJohane lapha uthi awusho ukuthi umntaka Mpofu. Abaye bathi ngumntaka Mpofu wena uthi umntanami. Kulento okuthiwa yibumnini lapha. Antu ebona indaba. So uJohane yena ngoba isabatha kayisilo lakhe ayisuwe walikhethayo somnikazi wakhe. Uthi yena kulosuku lwenkosi uyaphawula ukuthi umnikazi ngibani. Uyakucacisa lokho yana. So nxa sesikhangela lapha manje kumakho ngu2 lapha sesihlangana ke lo Jesu. Sike sakhuluma ngoJesu lesabatha
abalaleli baza kukhumbula khona lokho kuverse 27 lo 28 kaMakho lapha uthi iBhayibheli ithi yona wathi kibo nguJesu lo isabatha lenzelwa umuntu kenzelwanga isabatha kunjalo ke indodana yomuntu yinkosi le yesabatha antu uyibona indaba so uJesu lapha uchasisa indaba yesabatha uthi yena nguye inkosi yesabatha okutsho ngingakubamba umlomo mfundisi esilungeni kucaca kuhle ubumnini obuchoyo ukuthi ngumnikazi Lord of the Sabbath uofu lo ligama elitshengisa abathi yipossession ngesilungu ukuthi ungekabani ubumnini so isabatha ngelikaNkulunkulu ngelikaJesu yikho sikubonayo la ibalele lokuthi Lord lali libala lisetshenziswa even ebantwini ababelezigqili so nxa kuthiwa umuntu yinkosi wayelezigqili zakhe ngathiwa uDube yinkosi yezigqili lezi kuthi izigqili ngezikabani ngezakhe nguyumninizi exactly so uJesu lapha uthi umnikazi wesabatha nguye abantu abona sokungenelana lokhana kuthiwa ngubani nguJohane uJohane uthi usuku ngolwani ngolwenkosi abantu ayibona indaba kodwa inkosi yona ithi ngolwami inkosi kayithi ngoluka Johane ngoba kasolu kaJohane kodwa uJohane uthi ngolwenkosi ngoba inkosi yiyo elamandla okuluphawula yiyo yalubekayo yikho isithi yona lusuku inkosi yesabatha usithi ukuthi usuku lwenkosi nxa sikukhangela lapha ngamazwi kaJesu lusuku lwani lwesabatha ungakadluli mfundisi kulabanye mhlawumbe baza kukhangela ngenye indlela abathi bona usuku lenkosi lusuku inkosi yavuka ngalo bese besiya encwadini angazi muzafika kiyo ekamsebenzi ngo20 lapha bese befika kwabamsebenzi ngo20 ukuthi yebo kambe isabatha lalingela amaJuda kodwa inkosi sivukile usuku lwayo lusuku eyavuka ngalo njalo abanye abakhangela usuku lokuqala lweviki baluqhakathekise bathi bona yilusuku inkosi eyavuka ngalo angazi ukuthi ungabancedisa njani abatsho njalo siyabonga engcenye ngingaqala ngifunde umsebenzi ngo20 verse ngo7 bese sikuchasisa kuhle ithi yona laphana kwathi ngosuku lokuqala lweviki sesibuthene ukuba sihlephule isinkwa uPaul wakhuluma labo eqonde ukuhamba kusasa welula inkulumo yakhe kwaze kwaba phakathi kobusuku so lapha sihlangana lebandla ungakayikhathana mfundisi indaba yakhona naleyo isikhathi siyasivumela ukuthi uyelule kuhle umbuyeluke kahle ukuthi ayiyo yini yokuwa kwaJahalwana uUticus uUticus lapho uthiwa wayehleze engathi uhleze ewindini so uPaul kuthiwa wayevuka ehamba kusasa antu ayibona indaba so kwakuyingumhlangano wokuvalelisa kwakhe lo antu ayibona indaba iBhayibheli ayisitshela ukuthi umhlangano lo wawuyinjayelo angithi siyakhumbula ukuthi ivike lipheleleyo kumsebenzi 17 verse 1 lo 2 satshelwa ukuthi uPaul wayejwayele ukukhonza nini ngesabatha kodwa lapha sithola ukuthi kwakuhlangenwe evalelisa yikho wakhuluma edonsa inkulumo esedonsini umfana lo kuthiwa wajume uYuthiko wazi kanjani wawela phansi antu uyibona indaba okunye futhi esingakukhangela abakhona abanye abafundi beBhayibheli abathi kuthi ukuthi lapha ibandla laselikhonza ngosuku lwaqala lweviki yilusuku lwenkosi but ungahamba ngale ncwadini kaSambulo ukukhangelisise kuhle incwadi kaSambulo ungayikhangela kusukela kuverse 1 iBhayibheli ilento ebizwa kuthiwa yicontext incwadi kaSambulo ungayikhangela iboleka kakhulu izinto ezikuTestament elidala imifanekiso eminingi okukhulunywa ngayo laphana ikhulunywa isebenza kakhulu kuTestament elidala so lapha lakho ulimi lolo lokuthi usuku lwenkosi lolo lulimi oluthathwa ngapi kuTestament elidala ngoba babevele bekwazi bona ukuthi usuku lwenkosi yiluphi ngoba ungakhangela kusukela kuTestament elidala uzathola ukuthi kuTestament elidala babengela kuthandabuza ukuthi usuku lwenkosi yiluphi la ngesikhathi uJesu efika babengela kuthandabuza ukuthi usuku lwenkosi yiluphi so ngezinye indlela nxa sikhangela icontext yeBhayibheli akungeke kuguquke sesisencwadini kaSambulo ukuthi usuku lwenkosi yiluphi mhlawumbe mfundisi singabamba umlomo akuncedisi yini abalaleli ukuthi njalo omunye umthetho uchasisa iBhayibheli yikuthi ulandele into ake sithi ufunda ngabafileyo eseke sakuxoxa la kumele uthi ulandele umkhondo wakho kube lamavesi ambalwa asekela khona kube nzima ukuthi usubumba inkalatha yentaba ngevesi eyodwa ngitsho ukuthi nxa ukhuluma ngokuthi ngosuku lokuqala lweviki uPaul lapho uthi bahlangana bahlephuna isinkwa bese kusithi umuntu abesebumbela kukhona lokho ukuthi kwakuyisabatha ngibona ngazathi okuhlakaniphileyo ekufundeni iBhayibheli
ukuthi nxa udingisisa ngolutho uludingisise utota umzila wakhe engcenye khona ufakazelane engcenye khapho nxa sesibala ivesi le uvesi 7 kumele sikhangele ukuthi vele phezulu ukuthi kwakuthiwani ngaphansi kwakuthiwani sikhangele isahluko sonke vele ukuthi isahluko lesivele sikhuluma ngani singapheleli khona apha sikhangele encwadini yonke emsebenzi ukuthi encwadini yonke yomsebenzi esibale khona na le verse kukhona yini indawo okukhulunywa khona ukuthi abantu babekhonza ngosuku lwakuqala lweviki singapheleli khona apho so kumele futhi sikhangele eBhayibhelini lonke ukuthi kule ndawo yini eBhayibhelini lapho esitshelwa khona ukuthi ibandla lalikhonza ngosuku lwakuqala lweviki mfundisi into etshoyo yona leyo omunye wathi echasisa ukuthi iBhayibheli kumele silikhangele njani wasechasisa ukuthi omunye umuntu wavula kuphela iBhayibheli waphonga ukucimeza wathi abenzavula khona nzabala kwasokuthiwa khona ofuna ukukwenza kwenze masinyane wavala khona apho wacimeza futhi wavula kwathiwa khona wathatha intambo wazibophela la wenza khona lokho ngiya ekuthini khona ukuchasisayo ukuthi iBhayibheli lemithetho elichasiswa ngayo okuza kwenza ukuthi singalahleki singaphuma endleleni ake sibuyele osukwini lwenkosi busachasisa uhlanganisa leTestament elidala kunjalo so lapha siyabona ukuthi encwadini yemsebenzi asitholi kuthiwa usuku lwakuqala lweviki lusuku lwenkosi lapha sithola ukuthi babehlangene bevalelisa ubani uPaul kwakungasokujwayela kwabo lokho sesibona futhi encwadini kaSambulo vele uJohane ukhuluma eseboleka kuTestament elidala imifanekiso eminingi lapha kuyakhulunywa ingoma kaMose neundlu kuyakhulunywa ngezinto eziyisikhombisa izinto lezana ezitholakala kuTestament elidala so nxa wayesithi usuku lwenkosi lapha uJohane wayelomnakano lowo esingawufunda mhlawumbe kuExodus 20 ivesi 10 sizwe ngoba iBhayibheli liyazichasisa lona ngokwayo liyaphendula iExodus 20 verse 10 ithi yona kodwa usuku lwesikhombisa lulisabatha lenkosi uNkulunkulu wakho ungasebenzi ngalo wena lendodana yakho lendodakazi yakho lenceku yakho lencekokazi yakho lenkomo zakho lowemzini osemzini wakho so iBhayibheli ithi kulosuku okuthiwa lusuku lwenkosi njalo lapha luyacaciswa luyaqanjwa usuku lwenkosi lusuku lwesabatha isabatha ngelenkosi yikho uJohane ayelakho engqondweni yikho uJohane nanxa ekukhuluma kakuchasisi ngoba ukhangele ukuthi abafundi bakhe bafundile kuTestament elidala bayakwazi ukuthi kulosuku olulodwa phakathi kwamalanga ayisikhombisa okuthiwa lusuku lwani lwenkosi olungolwesikhombisa olulomninilo onguNkulunkulu olungakhethwanga ngumuntu olungakhethwanga libandla elithile hayi njalo engcenye okunye okungancedisa abalaleli eBhayibhelini kasilaywa ukuthi usuku lokuvuka kukaJesu siluthakazelela ngokukhonza ngalo sila ukuthi ufa lokuvuka kukaJesu kule nkonzo zakhona eziphawulwa liBhayibheli ezinjengenkonzo yombhabhathizo la ngenkonzo yesidlo inkonzo lezana ngezokuthakazelela ukufa kukabani kukaJesu but asitshelwa ukuthi sithakazela ukufa lokuvuka kwakhe ngokuthi kuthiwe usuku lwenkosi lusuku lwakuqala lweviki asikutshelwa eBhayibhelini ngibona umfundisi ukwenza kube sobala nxa siluphawula olwenkosi mbonani kuyabancedisa abalaleli ukuthi bakwazi ukuthi oluphawulwe wathiwa ngolwenkosi ilolo nxa sekulezinye izizathu lezinye insuku sokungokunye lokho kasikubambe ngelanga elilandelayo akuyilandelele njalo indaba yosuku lwenkosi yona ukuthi ithanda indlela okuhlanganisa ngayo uTestament elidala la siyabonga so uExodus 31 ivesi 13 ithi yona tshela abantu uthi impela lizagcina amasabatha ami esikhiwa ithi my sabbaths umayi lo utshengisa ubumnini antu uyayibona indaba lokho silandela umkhondo othi usuku lwenkosi lapha uthi amasabatha ami utshengisela ukuthi isabatha ngelakhe nguye umninilo so uNkulunkulu nguye umnikazi wesabatha so eBhayibhelini vele nxa kukhulunywa ngosuku lwenkosi lulodwa usuku eBhayibhelini uNkulunkulu athi my athi ngolwami lusuku lwani lwesabatha noma sibuyele esilungeni ukuthi Lord's Day utsho lona lolo ngibona ngazathi isikhathi sesingani sesifuna ukuhamba ufuna ukuthi uyigcizelele indaba naleyo kukhona yini futhi esingakutsho ngosuku lwenkosi lolo siyabonga engcese ngadobha amavesi amalutshwana laphana encwadini kaEzekiel Ezekiel 20 lakho ngifuna ukuthi nxa sifunda lapha abalaleli babambe igama elithi olwami usuku lwenkosi ngoba sidinga usuku lwenkosi lapha so uvesi ngu20 uchapter 20 Ezekiel 20 ivesi ngu12 lapha ithi yona iBhayibheli
futhi ngabanika amasabatha ami antu uyayibona ilokhu sithi ami ngalo uJohane uthe usuku lwenkosi inkosi ithi usuku lolu ngolwami lapha lesilungu mfundisi ngababona lithi my sabbaths kunjalo uma ivele umuntu angathi my wife itsho ukuthi ngowakhe kasho ukuthi ngomunye uthi ngowami kucacile lokuyana ukuthi ukhethwe kwabanengi antu uyayibona indaba siyikho sike sanika imizekeliso kamakoti nxa bekhumbula abalaleli ukuthi ungaze kube labakhapha abangusikisi bagqoke njalo bagqoke njalo kodwa ungafika emtshadweni uyambona umakoti wesi7 ukuthi nangu yana vele kagqokanga njengabo kakufani vele akufani futhi akusoze kufane lo myeni la ngeke athi asentshintshi ingqondo ngiphana umna wakhe uyafanana anti izibongo zabo ziyafanana hayi umakoti ngumakoti ngaphandle kwamadoda agangileyo ngaphandle kwamadoda agangileyo asebengakwenza kodwa umuntu sibili umuntu olengqondo ehlangene vele ngeke ayenze into enjalo so lapha uNkulunkulu uthi isabatha ngelami ungafunda khona phana futhi uverse 13 uyakugcizelela futhi uthi yena lamasabatha ami bayawangcolisa uverse 13 utsho njalo futhi igama lilandayo hilo lolo uami lo ngisa ukuthi ubumnini yes uthi umnikazi ngubani ovele waliphawulayo ngubani so nxa uJohane sithi the Lord is day la lapha kuthiwa amasabatha ami usuku lwami yinkosi yesabatha kuyangenelana kuhle akula usuku esithola khona uNkulunkulu esithi ami kumbe amasabatha ami ngaphandle kosuku lwesabatha yilo lodwa oluphawulwa leBhayibheli uverse 16 futhi uthi yena ngoba bala imithetho yami khonapho ku 31 ku Ezekiel 20 yes iverse 16 ithi yona ngoba bala imithetho yami abahambanga ngezimiso zami bangcolisa amasabatha ami nangu ami ungafunda futhi uverse 20 u21 lo 24 lokhu ami lokho ekhona khulunywa ngesabatha ngike sikugcizelela ufunde lo Ezekiel 22 verse 8 lo 26 uami lokho ekhona ungayiphinda u22 mbona isikhathi siyavuma alright ayibala ikela siyikhangele ukwenzela ukuthi kanti yabona ukuthi umzila siyawulandela kunjalo ike sisabalaleli bakwenze kulandela umzila yes umkhondo bawulandela kunjalo Ezekiel 20 verse 8 lo uthe 22 awutsho 22 verse 8 udelele izinto zami ezingcwele wangcolisa amasabatha ami antu yabona uami esikhiwo lokho sithi my kutshengisa ubumnini lapha so yikho ke lokho nxa usukuhlanganisa lo verse 26 utsho njalo futhi uthi bangcolisa izinto zami ezingcwele bafulathela badelela amasabatha ami so uNkulunkulu lokho egcizelela ukuthi isabatha ngelakhe yikho ke sithi thina nxa uJohane sithi usuku lwenkosi ukhuluma ngosuku lwesabatha ngoba yilo lodwa usuku eBhayibhelini uNkulunkulu athi ngolwakhe aluphawula lwabangcwele walubeka eceleni wathi abantu kabakhonze ngalo yiwo umnakano okhulunywa nguJohane into engiyithandayo mfundisi ukuthi nxa abalaleli befuna ukulonda umkhondo wendaba esikhuluma ngayo bayenelisa ukuthi bawulonde kunjalo kusukela ku Genesis uzofika kuSambulo kunjalo ukuthi kasizibumbele inkomo yomdaka hayi kodwa kule mbhalo esekela khona lokho kunjalo ukuthi kulosuku uNkulunkulu aliphawulayo walubeka eceleni kunjalo singakayigqibi imfundiso kwalamhlanje indaba yosuku lenkosi kuyini ongakutsho okuyisiji sendaba siyabonga engcenye ngakutsho lapha ikukhuthaza abalaleli ukuthi balaleli iBhayibheli asiliphenyeni sike sachasisa nje ngamafitshane ukuthi iBhayibheli libala njani kawudobhi verse eyodwa ugijimelayo uyakhangela ukuthi kwakuthiwani phezulu la ngaphansi ukhangela isahluko sonke ukhangele ibhuku lonke lwana lofunde kulo bese ukhangela futhi iBhayibheli lonke ungenze njalo ukhuleke umoya engcwele ukuthungamela iqiniso uzaphuma lalo so iBhayibheli lapha isitshela ukuthi incwadi yokugcina ekaSambulo ithi isabatha lokho likhona so kuthi kusukela kuGenesis kusiyafika kuSambulo isabatha likhona liyalandeleka umkhondo waluya awucathi akula lapha esitshela khona ukuthi laguqulwa eBhayibhelini so kuthi iBhayibheli ukubhala kwalo licina kuthi licina ngokuthi isabatha kaligcini so kuthi akula eBhayibhelini lapha esingathi kule ndawo uNkulunkulu athi tshintshanini usuku lokukhonza ngoba sibona incwadi yokucina ithi kulosuku lwenkosi okulusuku lwesabatha inkosi ethi ngolwayo so usuku lwesabatha lukhona eBhayibhelini kusukela kuGenesis kusiya kuSambulo akula ndawo lapho oluguqulwa khona uNkulunkulu kasiphathise njengabantu abakuthi silwamkele silugcine ngoba lulezibusiso njengoba sihlala sikugcizelele siyabonga mfundisi mbona ngazathi balaleli nasi indaba nasi ingqobe iza kuwe iza kimi nazi izibusiso uNkulunkulu akulungisele zona azibeke esukwini lwakhe olwangesabatha ezemuli yakho
ezabantu abakho, ezomuzi wakho. uNkulunkulu uza kubusisa lesisebenzi sakho lohambileyo osemzini wakho. Ugwalo engikhulume ngalo ekuqaleni laphana, ngiyagcizelela bantu, ngilalo kangiluthengisi, nginika mahala. When God said remember, luza kuncedisa ukuthi lokho esikukhuluma okunye siyakhuluma siphangisa, okunye usalungene kawuzwanga kakuhle, kodwa nxa usulandela liza kukhomba eBhayibhelini likunike lezi ndimyana kumbe amavesi achasisa lokho esikuchasisa lapha, la uzibonele ukuthi indaba yakhona imi kanjani. Ngilethemba lokuthi liyaphathiseka ngemakhaya. Mfundisi, indaba lesiyilandele. Ngiyakubona ukuthi usufuna ukulincamulela inkonyane, kodwa ke hayi mana sizayithinta, sizayilinda balaleli indaba le. Izafika lapho ezaphuma khona egcekeni inhlwa, singayibambi ngekhanda, ngoba umbuzo ongabukhona ukuthi kathi pho kwenzakalani. Kunjalo Kumele singakayithili indaba sikuchasise ukuthi kuyini okwenzakalayo, loba simqambe onguyena wavusa umvundla ukuthi ngubani, ukwenzela ukuthi abalaleli bahlaliseke. Kodwa kwamanje kuhle ukuthi sonke njengoba umfundisi besitsho lapha, kasiphenyeni iBhayibhili lizasincedisa kakhulu. Lamhlanje siyabonga kakhulu, silethemba liphathisekile ngemakhaya. Siza kudibana njalo kuviki elizayo sikhangela yona le indaba eqhakathekileyo, indaba esegudwini. Nxa ungaba lombuzo kumbe kukhona ofuna ukuchasiselwa khona ongakuzwanga kakuhle, khululeka kakhulu, uthumele umbiko wakho kunombolo zocingo 0718 444 196 0718 4 196 yiWhatsApp leyo, kumbe 078620 4000 nxa uthumela uchaya ucingo. Ngilethemba lokubana siza kudibana kuviki elizayo. Inkosi belani, inkosi ligcine ilibusise njalo. Siyabonga.